Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Armando iti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. May saak abalo agtawenak iti 50. Dua dagiti anak ko. Ket nakalpas dametten iti panagadalda. Ken addan masnop at trabaho da. Iti daytoy nga edad ko, kayat ko kumapay ti mga sawa. Ngem dakkel alaped, dagiti anak ko, iti daytoy a plano. Bueno papagayam, intay dinggan ti panakay-drama ti pakasaritaan ni Armando. Dito'y drama tayo, Dear Mr. Lonely. Single parent ni Sheena, pare. Saan da nagkasar iti nakadenna na idi. At dadwa, babasit pa yung anak da. Kasta ka di, pare. Agkita kayo ngamin akan ni Sheena. Tatno maam-amuyo, titunggal maysa. Wen man, pare. Alaak man nga rod ti cellphone number nga. Timakuna ka, nasingpit ni Sheena. Bagay kayo. Dad, di mo matsamsong batang ti damdamagakan ka. At tadamdamaga maya. Dahil tantumat nga min cellphone mo tindinto na ram. At talakachat ko, di kumparek. Itulin ko man laing. Anya itayan dyan damdamaga, miho. Damdamagak. No sa dino ti kayat pagkikitaan tayo, apanganan kada karen. Ay ket, da kayon ti makam mo. No sa dino ti kayat yo apanganan tayo. Dagasan tapay ngamin ni Karen, di tabang ko apagtrabahuan na. Mabit lang dyan na. Adaw mauawag ka niya. Hello? Hello, Arman? Di Sheena na ito eh. Oh, sika mati mahawagan. Ada ako dito pwesto dito palengke. Diyan kung masang text ka. Oh, anyan ay, kumusta? Sheena, awagan ka ito madamdamawin. At ang amin papanan mi kadagiti anak ko. Okay, basta awagan na to. Wen, ito makaawit kami. Tatalaga kaya't ka makasarita. Kaya't ko adang-danggan ti boses mo. Si Kakit di man. O sige, bye! Bye! Daddy, asino day jay? Gayem ko. Aganad ka, Daddy. Amangan mulukpon na kalaang day ta babae. Oh, at tatagaya man dito'y batong tibang ko apag trabahuan ni ating mo. Agur-urayan gayam ni Karen kadata. Sige, Daddy. Taipark ko pa'y tinugan. Daddy, karne mananday ta in-order yung sapay nagtaba. Apay aya, kat na ito'y tikayat ko asidaan. Kuna ti doktor yo, anang ato kano ti kolesterol yo. Naskin a bumaba. Anong kasano a bumaba? Kat agsida kayo matlat ta iti bawal. Ayuwanan niya. Agam, na-order kon. Kan itaaklaan mat ngagsida iti taba. Karen. At da babae akain inawag ni Daddy iti cellphone na. Oh? Asino? Oy, isardang yung manapagsaritaan tayo tabanag. No adda love life yo, adda met love life ko. Adan love life you, Daddy? Kunak nga rod nga agan anad. Tamangan nulupon dalaang. Agpaiso day ta, Daddy. Ado ita dagiti babae akayat dalang alukon ti agbalin a partner da. Nang runa, numaamuan da nga da kwarta da ito eh. Di kay madanakan, amok ter aramida. Agan annada.
man, atidong ko na yan, di pa nagsarsarita ta. Rabiin, maturog kan. Maayatan ako unay amakangkangag iti boses mo, Sheena. Abay ngay ang makontento ka iti awag-awag lang. Agkita tangamin Uwan man, daytan sa ti kasayaatan nga aramiden ta. Sikat ti mangibaga iti lugar apagkitaan ta. Arman. Okay. Piliyek tay kapipintasan a lugar apagkitaan ta. Oh, anyangay. Mayat ka di matlaang ti panagam-amuyo kan ni Sheena. Uwan pare, katagyaman na kiti panangitad mo kanya kiti number na. Kat nakita kayon? Saan pa'y nga rod? At dapay nga min trabaho kiti opisinak. Agkita kayo na. Tapno na anay ti panagam-amuyo. Kunam ababasit pa'y dagiti anak na. Wen, isu amarigatan amang isakan kadagiti anak na. Isu nga agbirbirok iti partner na. Tay nasingpet ken awan bisyo na. Kat sikat tinapanunot ko nga irekomenda. Apay mo ta siya. Siyempre, nasingpet ka. Ken adda trabaho. Kat no agkatuluyan kayo, di masuportaram dagiti anak na. Saan ka di amang mangted iti suporta ti ama dagiti anak na? Awan sa kanon komunikasyon da. Damagam to amin dagita, inton agkita kayo. Anya ti makunam, Jun. Bagay ko kadimat lang da ito'y pormak. Uy, guwapo ka dita por mama, Daddy. Kaslamapan ka agaram. Agkita kami ita kinisina. Agkita kayon? Wen, agdate kami. Daddy, sigurado ka kadita dahil ta babae? Isungaro da kayat ko ama-am mo. Kat, itulod kan. Itadmon ka niya titulpag-tilugan. Siya kung ti makam mo. Sige, Daddy, lukas ta tiket mo. Sheena? Arman, ada ka matgaya man. Itay kakadipay nga agur-uray. Saan mo't unay anak bayag? Agtugaw ka Pasensyakan no pinaguray ka. Awan anyaman na. Okay lang. Tanagmayat mo't dito yung nagpareserba ang restaurant. Naglamiis. Kan nagmayat adang ganting music na. Kaya't ko nga agbalin nga espesyal da ito yung muna pa nagkita ta, Sheena. Iswa dito iti pinili ka restaurant. Ay na, nagpintas kagayam iti personal. Thank you. Hala, agurder tangaruden. Duwadag iti anak ko. Ti nauna, agtawan iti pito. Kadyama ikadwa, agtawan iti 5. Babasit da pa'y ngarod mo kasta. Wan nga ruan. Kaya nakjeburidak ko, idi pinanawan da kami ti sigod anakadan na kalalaki. Unay magdayta na pasama kiti biyag mo, Sheena. Wan nga ruan. Nagrigat ti agbalin a single parent. Saan mat nga rod ang mabalin a kanayon nga umasidagak kadagiti kakabagya. Iso nga aglaklakwak ita ija palengke. Nasaya dayta na panunot mo. Sika, nakunam sa ija text mo, puro professional dagiti anak mo. Wen, puno dayta. Isu asyag, awanan ti problema kiti biyag ko. Trabaho balay laengan ti ayan ko. Jagbat na asem iti nightlife. Isu ano maminsan, boring ti biyag ko. When talaga ang maboring ka no kasta. Isu nagpabiro ka kini kumpadre kiti mabali na makapartner ko. Kat sika tin rekomenda na kanyag. Oray siyak, agberbero kakmat. Kaya't ko di awan bisyo na. Kan,
Adamas no patrabaho na akaskan ka. Mayat nga ron ti pa nagtinumpong ta. Wan nga rod, Arman. Mapitla nga. Bayada ko ang tikinanta. Tagawid tan. Narigat mo't numarabyan ka. Ururahin da ka dagiti anak mo. Agyaman na kiti panangawis mo kanyak, ha? Mabalin ka di nga ipa-take out ko dagiti nabati akin nanta. Imbagla ka na dagiti anak ko. Awan ngamin naluto ka nanda. Agurder tan iti take out mo. Agyaman nung kasta, Arman. Ayan nga ni Daddy. Hadday Jerwar. Kaslamat adda ka sarsarita na iti cellphone na. Kanayon matakasta ni Daddy. Manipod nam amuna day asina. Kanayon nga agsarita da iti cellphone. Kayat mo ka di ang mga sawa manin ni Daddy. Kayat ko kasanon, no kwartaan dalaan ni Daddy. Daita nga rod ti pampanunutak. Ado dagiti babae akwarta laang ti kayat da. Saan ka nagtagtagari? Umahin ni Daddy. Karen, June. Anya ti plano yu ita Sabado? Mapantayo ko mamangan ijerwar, Daddy. Kan siyempre, agbowling tayo ko ma. Uwan, Daddy. No kayat mo, mapantayo ag video ke. Saan ka di? Anabayagan akayat yung agbabanding tayo? Hata kayo lang ti rumwar. At daaramidan nyo, Daddy? Agkita kami ngamin kini Sheena ita. Sheena manan? Kaano lang idinag-date kayo? Yaman muna kano kadagiti anak na. Mapan kami di balayta. Ay, nakasta. Dua kami lang aruden akin ni John ti rumwar ita. Wen, di kagdanag. Sumuro takto intun maminsan. Pasensyakan ha, Arman. Naalikutag dagiti anak ko. Kasta talaga dagiti ubing. Imbag ko taagis iskwelan dya inaunak. Diyay mo't buridak. Ipapa-aware ko ka ni ading ko no mapanak agla ko. Kasta ka di. Aggat-gatas pa'y laang dya buridak ko. Awan pa'y kwartak nga igatang ko iti gatas na. Dahita ita ti problema, Arman. Narigat ba't no awan gatas na? Isungarod asangit idirabi eh. Di kagdanag. Ikang ka iti kwarta nga igatang mo iti gatas na. Ay, kababain mo't kan ka, Arman. Nabiita lang anagamam mo. Sikat ka gastos. Basit labanag dayta, Sheena. Mabitla nga. Atoy, igatang mo iti gatas. Agyamanag, Arman. Kaasi at talaga ti panagbiag na Sheena, pare. Nangruna, no awan malakwan na ije palengke. Awan ti pagbiag da nga agina. Wen nga rod. Isuano da kayo ti agkatuluyan. Dakkel ti maitulong mo kan kuana. Kasta ka di, pare. Angam, damagak man kan ka. Kurso na damatla ka di ni Sheena. Ubing pailaeng. Tagtaon lang iti 30. Kaya nalapsa ta babae. San alo siya nga. Tamo na nga agmado iti maibagay kan kuana. Isu ano kayat mo? Saan yun napabayagan pa eh? Agasawa kayo ukit din. Kari, apay nga aglut-luto ni Daddy. Adda ka no bisita na. Asino? Diyay sa kano kasinsin narak na babae. Iyawid nandito'y balay? Kaya't na siguro ang ngayam mo kadatan. Sa bagay. Diyak pa'y lang nakikita dahi diya babae. Uray siya. Karen, Apay, Daddy. umay mo man urnusan ti lamisaan. Mangiparabaw kamutan iti sabo. One, Daddy. Pasensya kayon, Karen. Kan June. Taintugot ko dagito'y duwang nga anak ko.
Taawan nga ti mga awir kadakwada, ijabalay mi. Di ka madanagan, Sheena. Man nakaawat dagiti anak ko. Saan ka di, Karen? Uwan. June? Uwan, Dad. Kasta kami matlaang, di babasit kami, Pay. Ayan, dagiti anak ko. At daday jay salas. Mabitla ang tain nakitaan ida. Amangan numasagid dati dakkel at TV yo. Ay na, awan pagbayad ko. At dagayang babasit nga anak na, Daddy. Kaya't naasawan. Nuda kayo ti agkatuluyan. Agaw-awir kayo iti ubing. Arman, pasensyakan ka dagiti anak ko Nagado ti warada di ti balayo. Okay lang. Si Kamet. Gagangay ka dagiti ubing. Agawid kamin ha. Itulod kayon. Agyaman akman Arman. Kwa. Oh. Kasla madantanagan ka. Awan ngamin bagas mi. Kasta ka di. Okay. Ikang kayo iti igatang mo. Ikang ka iti 2,000. Agyaman akmanen, Arman. Talaga adakkel ti maitultulong mo kada kami nga agiina. Arman, panagkunag, panawanan, tapno agasawatan. Ha? Ang sa dinuay ti pilyam apagyanan tayo. Ijay ka di balay mi akadwata dagiti anak ko. Wenno, ijay balay yung. Jakpay na panunot na itaapanag. Apay ko maapabayagan tapay laang. No isumat ti pagturungan ta. Kaya't ko ngamin, nga adda kadwak amang padakkel kadagiti anak ko, Arman. Daddy, talaga ka di akap-kap na kanyo day a babae? Pampanunutak pa'y lang. Nagmayat ti biyagyo, Daddy. Awan parikot yun. No agasawa kayon iti day a babae, kasla nangala kayon iti parikot yun. Awan nga rod. John, umay ka dito, itakasarita ta ni Daddy. Anyaya ti tapik. Ni Daddy man. Kasla kayat nan nga asawaan ni Sheena. Daddy, enjoyin nyo kit din tibiyag nyo. Nagrigat lang arudan tibiyag. Mangala kayo pa'y laang iti pagparikutan nyo. Dayta ita ti pampanunutak, Mr. Lonely. Nudenggak ti ibagbagadag iti anak ko, wenno surutak ti rignak. Iwanwan nak kuma. To'y pagayam mo, Armando. Pagayam Armando, nasaysaya at no amiri sa manaimbag ti amin, sakbay amang edeng ka. Ti pampanunutan dagiti anak mo, ket amangan no di mo kabailan ti pagrebengam, no bilang tagpamilya ka manen. Nang runa, tadamet babasit nga anak ti ingka asawaen. Pampanunutan dagiti anak mo ti sitwasyon mo, no bilang laeng. Ala, sapay la kuma, ta makapagpanunot ka anaimbag. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Armando, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagaman nagpailinga di tinagan nga Alona, manipod probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Ilingad naklat ta ko man itinagan nga Alona,
Ket agtayak ti pakasarita ak kadagiti dua nga anak mi iti asawak. Bueno papagayam, intay denggen ti pakasaritaan ni Alona, dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Alona, ina ko nagtrabaho. Agan-anad ka lakay. Amuklatan no apay analiday ka. Gambayan. Kasaritak ti inauna nga anak ta. Sana nasaya ti kasdi nga ugali na. Diyaka mo noan niya tinagkurangakin ni Kanor nga anak ta lakay. Panagkunak at nagbalinak mo't anasaya at nga inakan ko na. Ala, di ka nagliday. Mamatiak ang makaamiris tumot lang ti anak ta. Basta tinulong ta mga idagudawat iti dayta. Kan kanayon ta abagbagaan. Yes! Nangabak akon. Nagmayat ti makipinus ta. Kanora na, isakdon nakman iti usarak adanom. Tani, nagawan mo ti danom iti gripo. Masapol nga agluto akon, kat ni rumabiin. Anya? Diyak kayat nanang. Mabanugak no mapanak sumakdo. Urayan nyo latan ni tatang, taiso tibaw nyo. Basit laang ti kasapulak adanom, manak ko. May salaang matatimba. Diyak nga rod kayat nanang. No kayat mo, sikan ti maban. Total, sikamot ti aking kasapulan ni tidanom. Anya? Adto'y ti card ko, nanang. Kitaan nyo, oh. Nagngangato amin ng grades ko. Nan, kita akman nga rod anak ko. Ah, wow! Nagngangato nga agpayso dagiti grado ma, anak ko. Kuma, kastamot ti grado ni Manong mo akanor. Kumaan, nanang. Nga magpalpaliwawang materaramidan na. Wan nga rod anak ko. Sapay la kumaa, tadi mo tultuladan ti kapsat mo. Wan, nanang. Di kayag danag. Agadalak na imbag. Para kada kayo kan ni tatang. Ala, inkaiduli ng data card mo. Tama nga na sumangpat ni Manong mo kat sutilin na kamanan. Wan, nanang. Ipakitak mo't kan ni tatang inton sumangpot. Sigurado ang maragsakan mo't laang dayjay. Apaman ang maamon na, anangato dagiti grades ko. O at iti Diyos nanang, agmerienda tayo pa'y. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at mat na nakapasyar kayo. Urayan nyo labiitan dagiti apo ko yun. Dandanida itan. Ay, talaga nga isuda ti gagarak, anak ko. Kaya't ko ang makita, ida. Ay, huwin gayam. Kumusta? Tamot din nga hidya parikot yung kan ni Kanor. Nagbaliw ka din, ti madi nga aramid na. Kinapudno na nanang. Parikot nila tang agasawa. Di na kaya't ti dumug iti pamagbaga. Anya, apay nga asino nga iti malaan na, kat agpa na kayo mat anasingpat nga agasawa. Diyak man ang munanang. Uray siya. Diyak mat laang mo no apay ang nagbanag akasjay ti anak niya. Ala, uray no kasta, di yo sardengan abagbagaan dya anak yo. Barang agbaliw tumot laeng. Wan nanang, talaga akas ta aramidan mi nga agasawa. No apay mat ngamin ang nagbalin akas jay ti ugali ni Kanor. Si igod mat anatulnog nga ubing dayjay. Nalabit nga epekto ti barkada nanang. Ngumang namnama kami, nga agbaliw tumot laeng ti anak ko. Agmano ak, Lola? Ay, kaasyan na ka ti Diyos, Apok. Ay, nagdadakkel kayon. Ay, nabayag nga minon adyak nakapaspasyar dito, kahit. Ay, nagadayumat nga min ti lugar mi dito, oy. O, kanuran ako. Agmano kamutin akin ni Lolam. Anya pilatar aramida. Sana nanang. Old fashion ti kasta. Para lang ka dagiti babakat kan lalakay dagita. Anya? Ha? Talaga ka di ka agmano kinilolam, Kanor. Ha? Adda kayon tatang? Wen, katjak kayat apati ni Lolam, kat pakitam iti sana nasayaat. Laman langan. Nagmano ak, Lola?
Kasyan na ka ti Diyos, apok. Nagdakkel kan. Barukan at talaga. Wan lola, sige nga rod. Inak pa aramidan dagiti homeworks ko. Agsarita tayo itong madamdama, Kanor. Ala, baybay ang pailaang ti anak talakay. Tinapatag kat nagmanukin ni Lola na. O at iti merienda manong Benny. Maala, panawan kayo pa dito salaskin ni Kanor aka anakam. Agyaman na, kading ko. Ala, agmerienda ta pa'y, sakbay nga agsarita ta, Kanor. Ape ka di, Uncle. Anya ti masapol yung kanyak. Adda ka di manin basol ko? Talagang adda. Nadamag ko. Anang itaray ka kanumanan itila ko, iji estor iji kabangibang abarangay. Pudno ka di. Sana po doon ta, Uncle. Di kan aglibak. Amamukan ka anakan. Apay ka di ang nagbalin kamot ten akasta. Sigud mat anasingpat ka nga ubing. Ngamno apay ana sumok mo ten tikas nga aramid. Pangasim ka anakan. Agbaliw ka kuman, itikas nga aramidam. Kaasid dagiti naganak mo. Uncle, Di mun urayan nga adama di ang mapasamakan ka. Sakbay nga agbalbaliw ka. Agtugaw ka man, Kanor. Kaya't ka makasarita. Sakbay amapan ka maturog. nga makaturturog akong tatang. Nabanuga ka di eskwilaan. Pangaasim ko maanak ko. Kasarita na kani kumapay kinitatang. Sige man langan. Anya ka diti ko na yung ibagayo, tatang, nanang. Kaya't da ka manin abagbagaan, anak. Kat sapay la kuma. Tadungag ka kadagiti ibagami kan ka. Wen, Kanor, anak. 15 payla ang titawan mo. Ngem adon tinakay pasungal ngalam agulo. Apay, kayat mo tinagulo abiyag? Awan ka di ti arapaap mo itibiyag? Adda, tatang. Kaya't ko ti agbalin nga inhinyero. Oh, matlagayam anak ko. Apay nga rod adadadaulam tibiyag mo. Idyam kuman ti makibarkada. Patyak aday tati kang runaan ang makagapo no apay nga kaskas na ka. Ti amok ngamin kat naragsak ti kastoy abiyag, tatang, nanang. Saduta kon nga agadal. Tiya kon mayulo. Sumakit ti ulok no ipilit ko. Kunamla ang tikasta. Gaputan na ibarkada ka, anak. Panunutem nga awan tinasayat a pagpanagan ti biyag mo no kastalatan ti aramid mo. Isublim kumati rigat mo nga agadal, anak. Lakay, dumngag nga tati anak ta kadata. Tungpalan na nga tati ingkarina nga aramidan na. Mangnamnama at ngagbalin mo't lang nga nasaya at ti masakbayan ti anak ta. Buyugan talat ta itinasnaban akararag, lakay. Gusto ka. Ala, maturog ta nga roden. Tapno makaina natamagtan. Nanang, ina ko ng eskwilaan. Yung baglakit din. Taynikan da kiti gundaway dagiti teacher ko ngay habol dagiti bagsak ko. Ay na, maragsa ka nak makakita kan ka anak ka uniform anak ko. Kat sapay la kuma, tay tultuloy mo ti pa nagbalbaliw mo. O nanang, sige nga rod. Papana kung tapno sana ka maladaw. Sige anak, agan-anad ka. Nakaragragsak kayo itaana nang. Madlaw, gaputan na kaisim kayon. Maragsa ka nak ngamin para kinimanong mo, anak ko. Makita ko ti pa nagbalbaliw na. Sumsumrag madlaangan, iji pagadalan da. Unyag paiso nanang. Kat sapay la ko ma, kasaanan ang makibarbarkada ni Manong. Tapno maipasnak ng ti agadan. Sige nga rin nanang. Nakmat ti nag-eskwela ha. Panawan kayon diti balay. Sige anak, agan-anad ka itidalan mo, ah? Wen, nanang! Ilabak pa'y dagiti uniforme dagiti anak ko. Sakbay nga ilabak dagiti kawas mi kini Manuel. Nagadun tinaurnong alalabak. Kaputa matutudo mat ngaminan. Alona! Oh,
Naimbaglangan, tanadanon ka dito'y balayo. Darasam, agrubwat kan. Apay Manong. Ay nanagado nga mi dagiti na urnong alalaba. Ang apay ka di. Apay kasla madandanagan ka. Apay pagrubrubuatan nak. Ingka agrubwatan. Kuyugan ka amapan iji ayan ni Kanor. Anya? Apay Manong. Anya tinapasama kiti anak ko. At da iji presinto ti anak yo. Tiniliw dagiti pulis ta nagtakaw da. Anya? Sana pud no day tamanong. Nagbalbaliwon ti anak ko. Di na maaramid ti agtakaw. Gaputa day tati kanayon mi nga ibilin kan ko ana. Alakid din. Agrubwat kan, tamapantan. Sige nga Rud Manong. Nanang, pakawanan dak. Kung naknusan kami ang matiliw. Binutbuting dak ngamin dagiti kagayam ko. Imbagada asaktan dak kanuno sa anak asumurot ka dakwada. Tulungan dak nanang. Diya kaya ti may balod. Anyan ti kasto na pasamag kan ka anak ko. Apay nga mi nasimurot ka pa'y lakadakwada. Anya nga ita. Amang ano ipandakan iti ahensya pang ipananda ka dagiti minor de edad akaskan ka. Ha? Diya kaya ti Jay. Di kay madalagan. Saan akas ka rin na nga ipandati anak mo ijay. Nakasaritak dagiti pulis. Mabalin tayo nga iyawid ti anak mo. Imbestigaran pa'y kanu dagiti pulis. No binaybayan nyo ti anak yo, wano saan. Agyamanak nga rod no kasta manong Benny. Kunaklakit din no saan tayo amayawid ita ti anak ko. Agyaman na uncle. Diya kaya ti maturog dito pagbaludan. Ikarig, sa anak to na sumurot ka dagiti daka sa barkadak. Liklikak idan. Pakawanan dak tatang. Himbabayin ko ti pamilya tayo. Kapoy ti panagtakaw mi. Husto anak. Lipate mo dayta. Naibagan ni nanang mo ti makagapo. No apay asimurot ka kadagiti barkadam iti daydi aguntaway. Di mo ay ayan ti bagim, anak. Umay kami kinitatang mo iti pagadalan nyo. Kat kasarita mi ti teacher mo may papan iti napasama. Wan anak ko. Ipatpatigda ka. Kat adda kami laeng dito'y parakan ka. Agyaman ako unay tatang. Nanang. Ikarik. Ragpatag dagiti arapapyo para kanyak. Agbalbaliw ako na talaga. Kablawan ka, Ellen, ading ko. Ita, agpadatan ang nakaturpos. Agyaman na, Manong. Kablaawan da kayo, anak ko. Ay na, uuray akla makalo ay tinalao sa kinaragsak ko. Kablawan ka, Ellen, anak. Agpada kayo na nakaturpos kinimanong mo. Uy nga ro, tatang. Agyaman na kan ka, Manong. Gaputa tinulungam da tatang kananang anang paadal kanya. Awan na nyaman na ading ko. Alang arudan, agawit tayo. Addan dagiti in order ko apagsasangwan tayo iji balay. Agyamanak, Manong Kanor. Alang arudin, anak ko. Agawid tayon, taituloy tayo ti agselebrar, ijay balay. Naragsak kami amin iti daydi agundaway, Mr. Longley. Impagarup ko, numadadal idin amamimpinsan ti biyag ti inauna nga anak mi. Nga magyaman kami ti Diyos, gaputan na bawing matlaeng kat nadaan matlaeng itinapintas a masakbayan. Ita, agpadan nga addaan pamilya dagiti dua nga anak mi. Kastain kat agyamanak. Tuy pagayam mo, Alona. Alona pagayam ko, nagasat kayo. Gaputan na bawing yo ti mading aramid ti anak yo. Ket sapay ko ma, tagtultuloy ti kinaragsak yo asang pamilya. Agyaman kami met, iti panangibinglay mo, iti pakasaritaam. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Alona, iti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Longley. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin,
Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Longley, Naimbag nga oras yo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikambiyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan arenato, adina kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Longley, naawis man to riknak amang isalaysay iti kabadasak iti biyag. Tabarang makaibati iti sang kabasit nga adal kadag iti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Renato, dito'y drama tayo. Dear Mr. Longley. Talaga nga adu ti sukim nga agpatarimaan kadag iti lugan da. Saan ka amaawanan kadag iti customer? Wen nga rod, pare Jericho. Ket day tamot ti may sa pagyamyamanak. Gapo tadakkel ti panagtalag kanyak dagiti suki. Gapo tatalagamat ngamin a quality ti trabaho. Kan may sa? Mayat ti panang pataray mo iti negosyo. Saan na kami abaybayan nakakadwam? Gapo tadyak kayat amadadael tayo kadagiti suki tayo. Ti kayat ko good quality ti serbisyo tayo. Day ti mayat pare. Ala, agtrabaho tan. Ala, agtugaw kan Renato anak. Idasar kon ti pangrabyanta. Amaw ka nabannog ka itinagmalama pa nagtrabaho mi jay shop mau. Ay, agyaman tatang. Ngamrumbang kumaan nakaturo kayo itan. Alas 9 iti rabii. Kung nagtumot ngamin nga uray mangala tayo iti kadwa tayo dito'y balay. Tapno saan kayo na marigatan. Ngam diyumat ngamin kayat. Ay na anak ko, kabalak pa lang ti agtrabaho dito'y balay. At damit tayo tangtangdanam nga umay aglaba kan agdalos, iti kada Sabadaw, iswa sa anak amarigatan, tagluto lang matiaramidag. Napigsak pa ilaeng, iswa di nakpakatanagan anak ko. Ala, da kayo nga ron ti makamo tatang. Ngam numarik na yun amarigatan kayo, ibagayo kanyag. Ala, agtugaw kayo. Tagsango tayo namangan, tatang. Naimbag ang bigat mo, Manong Renato. Kastamat kan ka, ading Ana. Kaslangot manggargari da ito eh. Taisam ba't nga isam? Di magasak. Gaputa kayat ko ako mustan, tilugan ko. Na-repair ka din? Marigatan ak ngamin nga-commute. Iso akayat ko nga alang tilugan ko. No? Nalpasan? Wala ding. Nalpasan. Mabalin mo nga alaan ita. Kasta ka di? Agyaman ak nga rudo kasta, Manong. O sige nga rod. Kwenta umon numano amin ti bayadak. Kat alaak matan tilugan ko. Nakwinta ko na ading. Antoy ti resibong. Nakalanad dita numano amin ti bayadam. Agyaman ak manin, Manong. At timatibayad ko. Inton sumaran numanan. Wan, ading. Sige ha, taala akong tilugan ko. Anyan ni Ana. Agkinni-kinni payamag na. Anya kamutan pare. Sika talaga. Talaga kas jaylaan ti pannagnana. Sika mat. Ay. Mamum. Madlaw nga gusto kan ka. Armam kit din. Ay. Jack kaya tikas jay titigtig na ina babae. Makamu ka. Naimbag abigat mo, Renato Barog. Adak ka din ni tatang mo, di tabalayo. Ay, wala na. Dumanon kayo lata di tabalay. Ay, agyaman ak, Barog. Ay, umayak man makisarsarita ka ni tatang mo. Ay, amok namin analpasan dagiti obra na ita nga oras. Iso nga imaya kun Wala na.
Dumanon kayo latan di tabalay. Nasaya at matnumay kayo, tapno da kasarsarita ni tatang. Wen, Barok. Sige nga, Rod. Labsan kayo pa dito siya. Wala na. Ay, Pare Renato, hmm. awan ka di madmadlam mo kanina na Josephine. Ha? Anya ko matimadlaw ko kan kuana. Sika talaga, Jericho. Nalaing kang agdilaw. Saan mo amadlaw? Kasla kursonada na ka nga agbalin amanugan. Anya? Sika talaga, pare. Simro man ang tiki na sutil mo. Alakit din. Agtrabaho tan. Tapno ado ti malpasta. Nakaadun dagiti kakadwata. Si kamat gayam Glory. Anda ka di ipa-repair mo? Adamat dan lugan mo? Kwa, Manong. Awan lugan ko. Isu nga awan ipa-repair ko. Kaya't ko kumati umay makisarsarita kan ka. Gaputan nakitak abas ti customer yu itangal daw. Amok, asaan ka unay ama kumikom. Di off ko ngamin ita. Kat gagangay mo't kadagiti agkakaro, bati ag-iinistorya. Saan ka di? Wala ding. Gagangay na. Ang siyak ngamin timang tartarimaan iti may saalugan. Gaputa siyak ti kayat ti akin lugan amang tarimaan iti lugan na. Ano kayat mo? Ni payla ang Jericho ti kasarsaritam. Apag iso, nalpas ng aramidan na. Kasta ka di, Manong. Mabalin mo't kiti, Sige nga, Rod. Ading Glory. Ani? Aramida. Pare! Siyak lang ang timang ituloy iter aramidam. Sana bale, amok ti sakit na. Ala, agis istorya kayo pa kanya ading Glory. Ay, mapukpukawan aksan itinamnama ang makaasawa ka pa'y. Renato, anak. Apay matakas ta ti bagbagayo, tatang. Kasanaw, nagsarita kami kini Josephine. Kat imbaga na alikliklikam kano ti anak na ani Glory. Saan mo ta, tatang? Naira na lang amin ama kumikumak idikalman ijay shop. Ngamjak inggagara aliniklikan ni Glory. Ang maguray kayo man, tatang. Panagkunayo ka di, kat ada panaggusto kanyak ni Glory, iso amap-mapan ijay shop? Ay, adyak amo anak. Ang amangan mo kaya't nalaing mati makisiningid kan ka. Pasensya kayong tatang. Ngamjak amin kaya't tikas dya atigtig na iti may sa abalasan. Isukit din to masidag iti lalaki. Makapa-turn off para kanyak. Anya? Ayawan nga ruden, anak ko. Aglaklakay ka lang nga ruden, abaraw. Tanapili ka unay. Manong Renato, adaman ang perdi tulugan ko. Nagrigat nga agi-start no kasya ang mabayagan na kasardang. Ipa-repair ko manan. Wala ding. Ibatim latan. Isote umuna a-repairin mi inton bigat. Agyaman ak Manong. Ato di susi. Ibatik. Makaam mo kayon itilugan ko, ha? Sana bale, agkakaaruba tayo lang mat. Agyaman ak iti panagtalag mo kada kami, ading ana. Gapo, tanapanak na kakti good quality nga aramid yo. Sige ha. Ay, Manang Glory, dumagas ka pa'y ditoy. Agindantan nga gawid. Ay, napirdi man ang tilugan ko. Kasta ka di. Isugayong nga da ka ditoy. Ading ana, Glory, mabalin ka di nga imbitaran kayo amang rabiin ton madamdama iti balay. Kasangay ko ngamin ita. Ket adabasit insagana ni tatang pagsasangwan tayo. Awisan nyo matan ni Nana Josephine. Kasta ka di? Ay, sayang. Adamot ngamin na iran ng aramidak ita. Awan aramidom ita malam, Manang. Iso ang mapantayon to kadana ng ijabalay damanong Renato. Sige nga, Rod. Namnama agtiyo umayo.
Ado ti customeryo manong Renato. Talaga ang masapol yung ti agbantay di ti counter. Nang runa, iti Sabado kan Domingo. When Glory, katagyaman na Tay manugot ka nga umay agbantay iti weekends. Awan anyaman na. Awan mat ngamin ar-aramidak. Sana bale? No agtultuloy lakit iti kinapig sa toy shop ko. Ingatok to ti sweldo. Awan parikot iti sweldo. Gusto laang matititad mo kanya? Ngampatsak apo migsapay da iti shop mo. Ngamin! Umad-adon ti repreparan nyo. Sapay la ko mga rod, adi. Ala, ag-lunch break ka pa O may ka, intamangal daw ije balay. Nagpaluto akin ni tatang itinaimas amasida. Anya? Ay, uray saanan. Agawid aklaangan. Sana bale. Asidaglaang mat dito iti balay mi. Ading Glory, patgamon ti awis ni Renato. Awan mat siguro dakas na. Ay ko Wen mat ngamin. Ala, kamay kan. Inta pa'y mangan. Naimbag arabi iyo, Nana Josephine. Ay, si kamot gayam barok. Ala, sumrak ka Agyaman hak, Nana. Ala, agtugaw ka. Anya ka diti maipaay ko, barok. Itaman pa'y asim marungkar ka diti balay. Kuha, Nana. Sarong karak ko man ni Glory no mabalin. Ha? Ay, kat mabalin barok. Mabit lang. Inak ayaban ni Glory. Urayam latan dito'y sa alas. Agyaman hak, Nana. Agyaman hak, Glory. Kamaudyanan na. Inaklon mo matlangan ti idat-daton ko nga ayat. Nakababain man nga klonan. Ngam idipay lang amin nga agayatakan ka. No kastang rod, agkasartan. Sige. Umanugotak itinayta ako ng Renato. Ngamin, ay ayatan ka. Ay ayatan ka matunay, Glory. Managsakan at para kada kayo ka ni Glory, pare. Agasaw. Love your neighbor. Saan kan ngay madeo? Sika talaga. Sutilin nakmanin. Angam nalabit. Da kami atalaga kini Glory ti agkagasat. Iso anadanon ko ti kastoy atawan ko. Sakbay ang makaasawa ak. Siguro pare. Ket congratulations. Ken best wishes kada kayo. Ay na, maragsakan anak ko. Kamaudyanan na. Mga sawa kamatlaang ngayon. Kung naglakit din, waglaklakay kan abaraw. Tako namit, idi-adi mo kayat ni Glory. Kastamot lang ti ko nakidi tatang. Impagarup ko, no talaga asaan akong amakarik na iti kung kunada nga ayat. Angam idi nagbaybayag, mariknak nga gayatak matan kini Glory. Iso nga inaram kon. Sa bagay, saan matkitde nga inapuraan ni ayat? Nang runa iti panang bukil iti pamilya. Mala, agkasar kayo nga rudain, tabareng maaw-awir ko pa'y dagiti agbalin nga apok. Talagang agkasar kami, tatang. So agsagana kayo, tadumanon tayon inton bigat. Kablaawan kayo adwa, Manong Renato, Manang Glory. Naragsakak para kada kayo. Agyaman kami, Ana. Ading ko. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Nakaragragsakak. Sapay kumata ikan nakadagos iti aw-awirat nga apaw. Agyaman kami tatang. Bayan nyo, inton bigat, at danto na po koyo. Anya? Uy. Ay na, kablaawan kayo. Ay sapay lakuma, tamataginayon ti kinaragsakyo. Agyaman kami nanay. Naragsak kami amin para kada kayo adwa. Kablawan da kayo. Agyaman kami pare. Alang aruden. Intayo ni Jebalay. Intayo mangan. Rambakan tayo ti kasarmi kini Glory. Agyaman na Glory
Gaputa si katinagbalin asungbat kadagiti kararag ko iti apo. Sigurado ka kadi iti dayta? Amangan mo't nukod ko namlaang dayta ita, taga-sawatan. San man? Gapukan ka? Nagbaliw ti panirigak ken ayat. Diyak kayat iti ti agdaton. Gaputa yung pagarup ko, no agpapada ti gasat ken ayat. Saan nga agpapada, tigasat kan ayat, Renato? Katita, agtinulong ta, para itibangunan ta a pamilya. Husto ka, Glory. Kat ikarik. Ipateg, kan ayaten ka nga asawak. Kan ina, dakiti agbalinto nga anak ta. Kasta akmat, Renato. Agbinadang ta, iti tiyempo, tirigat kan namay. Sana ka nagkamali anang pili kini Glory ang nagbalin nga asawak, Mr. Lonely. Nagbalin a pagwadan nga asawa ken ina, kadagiti anak mi. Ita, naragsak kamin. Kastan, katagyamanak. Tuy pagayam mo, Renato. Renato, pagayam ko, nagasat ka. Gaputa ni Glory tinagbalin nga asawam. Kat husto ka, saan nga innapuraan ti pannakiasawa, wano panang bukel iti pamilya. Ala, sabay la kuma tagtultuloy ti kinaragsakyo. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti pannakaidrama ti pakasaritaan ni Renato, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kanitimat direksyon, Virgie Paglahi. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Kan musical scoring, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikkanbiag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan Areya at agalat Trinidad Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamat nga ibinglay ti pakasarita kiti biyag. Tabarang makaibati ti adal, kadagiti padak adumdumngeg. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Raya. Dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Sa dino manen ayat ti papanam anak ko, kat ne, rabiin. Amangan no anya ti mapasamak ken ka iti dalan. Sapay babae kamot nga road. Di nakman pakibiyangan si kaabakat. Mapanak iti kayat ko apapanan, iti anyaman nga oras a kayat ko. Hay, surun kun. Anak ko, apay ka day akasta ka. Awan mo't amok anag kurangaken ka. Ngam apay akasta ka mo'ten. Ato na amin dagit nga ibagbagam si kaabakbakatan. Panawan ka man laangan. Ha, surun kun. Pangaasim anak ko. Di ka kumapumanaw. Madeteriknak. Saan ka kadi amasyan amang panaw kanyak? Awan serbi dagit nga ibagbagam si kaabakat. Sige, tagay lata, Joy. Raya, agpapas tayo kit ding uminom iti arak. Nagmayat ti kastoy abiyag. Saan ka di? Gusto calendar. Kastoy abiyag ti kayat ko. Nagganas ti kastoy abiyag tayong agbabarkada. Alang arod, tagay lata. Kakaiso na anawaya tayo ita. Ipapas tayo kikita aginom ka ng pulutan. Nang gruna, tada tayo manan ti agkukuyog. Rhea, kaanakan, kaya't ka kasarita. Katsapay la kumatadumngag ka kadagiti ibagbagang. Anya ka di matibagam kanyak si kaabakit kilina? Ibagamon, tadisturbo ka iti panaginana, ha? Nagbastos ka mo't kan, Rhea. Talaga nga awan sursurum nga inanak. Ngam sapay la kuma,
Tadi kanto agbabawi gapu iti kasta nga ugalim. Anya? Ha? Pumanaw ka man laangan dito'y si kaabakat? Tapno ibagakan ka. Di nakpakibyangan. Gapu tabiyag ko da ito'y naawatang. Sige. Nukas tati kayat mo. Makaammo ka nga rodan. Awan sursurom nga inadak. Pumanaw kakit din si kaabakat Lina. Kat saan kanton ngagsub-subli dito'y balay? Nanang, ikandak man iti kwartayo. Rumwar kami kadagiti babarkadak ita. Awan maitid ko a kwarta, anak ko. Tilaangan po unak nga aglaklako tinatang tiigam ko ita. Ay, pangaasim ko ma. Agbaliw kan. Madandanagan akparakan ka. No kasta rumrumwar kayo kadagiti gagayem mo. Ay, amangan no adadakas ang mapasamakan ka no di ka pa'y agbaliw. Anya? Ha? Nagadupay laang mat asa uyo, nanang. Alakit din, ikandakon iti kwartayo, tamapanakon. Ay, pasensya kan at talaga, anak ko. Ang maditirik nak. Iso adyak nakalako. Ultimo kadagiti mulak anata. Ay, awan mat gayam serserbin, nanang. Panawan ka man langan. Nasayatan na danon ka dito'y balayo, Insan Rhea. Anya ka di matibagam kanyak, Insan Lester. Di mo ibaga nga umay nakmat sermonan. Kaya't ka lang nga pagbagaan. Maasyanak namin kini Auntie Marga, gapu iti aramidam kan kuana. Pangasi minsan, nagbalbaliw ka kuman. Ang mga no pagbabawyam tumot lang ti kastoy nga aramidam. Nagbalbaliw kan, sakpay amaladaw ti amin. Apay aya apakibyangan nak. Asino ka kuma amakibiyang kanyak, ha? Insan Lester? Ala, pumanaw kan dito'y balay. Diyak kayat adang ganda kita ibagbagam. Ha? Manakibiyang kayo unay. Angam insan, amom ka di ti sasaadan ti salon at ninanang mo? Anya ko mga iti sasaadan ti salon at na. Kat no nagsarantamad. Saan mat amasakit? Insan, kinaduan ni nanang ko ang nagpa-check up ni Auntie Marga iti kalman. Gaputan na dano na dito'y balay yung agkakapsot. Kat amom ka di? High blood gayam ni Auntie. Anya? Ha? Imposible mat Diyak mamati iti dayta. Siguro, ibagbagayo lang dayta tapno mamati ang kada kayo. Ngam never. Saan dakto ang mabalin abyangan apulos kadagiti kayat ko nga aramidan. Kat, no bilang manpod no ti imbagam insan. Itultuloy yung arudan nga ipaagas ni nanang tapno agimbag adagos. Nagalas at talaga ti ugali minsan. Ala, no di mo kaya ti dumngag kada kami, makamuka nga rudan iti biyag mo. Sapay ko ma, tasaan mo to apagbabaw yan ti kastang ugalim. Hay, pumanaw ka kit din. Nagadupay lang nga ibagbagam nga awan mat serserbina. Ada tayo man yan dito'y bar, friends. Sigurado. Agranak tayo man yan nga ginumita hindi ara. Wala, Joy. Talaga akas tati mapasamag ika. Isungarod nga adda tayo dito tapno umay tayo again, Joy. Okay. Alang arudan, agurder tayo niti pulutan kan inuman tayo. Tamang rugi tayo. Okay, siya kun timapan agorder iti pagsasangwan tayo. Orayan daklatan dito, Nabartag ka manan, anak ko. Talaga ka de, akas talatan ti kayat mo nga aramidan itibiyag mo. Saan ka pa yun nga agad-adal? Gapot tadag iti barkadam lataan ti sumursurutan. Saan ka ka din nga agbaliw, anak ko? Awan bibiyang mo kanyak si kaabakat. Aramidak ti kayat kong aramidan. Ala, aglin si kakit gigit na. Takayat kon kaya ginana. Nangan ka ka din, anak ko. Ingka kumapay mangan, sakbay asubrag ka iti seled mo. Nangan akon, bakit marag ka?
Sige Nako na ginana. Anya ka di manan ti masapol mo kanyak si ka bakit lina? Aping adda ka manan dito balay? Di mat imbagak nga uray saan kan nga umay dito'y balay? Adda ak manen reya ka anakan. Kaputa kayat ka manen apalagipan. Pag nga asim tagbaliw ka kuman. Kasyam kumamat tinam. Nakakaasing aglaklako itinataeng tapno adala ang pagbyagyo. Ngam kastala ang tararamidam. Apay, talaga ka di akas tati kayat mo apanagbyag. Taan niya ko mga minti parikot mo iti day taabanag bakit lina? Apay aya apagparikutan nak naunay? Ha? Tapno ibagakan ka. Biag ko daytoy. Iso nga awan nga rod ti bibiyang mo kadagiti aramidak. Naawatam. Ala, no talaga adi mo kayat ditungag. Makaamu ka nga rodan. Talaga anatangsit ka reya. Pagbabawyam to ti kastoy ngar aramidam. Ngam naladaw ton ti amin. Ha? Madula amin ngay bagbagam. Pumanaw kakit din dito'y balay. Kat saan kan ngagsubsubli? Di nakpakibyangan iti kayat ko nga aramidan. Gaputabiyag ko daytoy. Apay at ito'y sa alas tinagidaan nyo, nanang. Sumrak kayo man mat ijay siledyo. Nagalas akit kitaan ti kaaddayo di taan nakailad. Reya, anak ko. Yawatan nakman iti danom. Talaga nga ben ama diteriknak. Marigatanak abumangon kan maululawak. Anya? Bumangon kakit didita. Kad sikatimapan mangala iti inumam. Adda pag nami kadagiti barkadak. Jak kayat ti mataktak. Anak ko, pangaasim tabantayan na kuma. Uray italaang. Ay, talaga nga men, amariknak anakapsutak unay. Madi at talaga tibagbagek, anak ko. Ay, amangan no kumaro manan ti high blood ko. Iso akas to'y ti marikrik na. Ay, adula amin dayta. Adda pa panak ita. Iso asaan ka mabantayan. Saan ka man nga agarti-arti dita. Gaputad dinak malapdan arumar ita. Panawan kan dito balay. Kat makaamukan itibiyag mo. Lander, Rhea, maudi day tuyan nga isusur ko kada kayo dito yung bar. Oh, apay may tinakas na tibagbagam, Joy. Di mo ko na akayat mo ang baliw. Kasta nga agpaiso ti kayat kong aramidan, Rhea. Na-ameris ko ngamin, nga awan na sayat apagbanagan ti piyag tayo. Nakastoy latan ter aramidan tayo. Kitaan mo. Awanan ti agad-adal kada tayo nga agbabarkada. Idinto, tadagiti kapatadan tayo. Kat dandanidan agturpos kadagiti kursuda. Iso agbalbaliw tayo kit din. Anya? Apay kastamot ang ibagbagam. At wala amin day taagbaliw nga ibagbagam. Nagpapas tayo kit di nga ginom kan nagpulutan. Nagmayat ti kastoy abiyag. Wan mat namin, Joy. Iso alipato mo day tabaliw-baliw nga ibagbagam. Oh, adto ti baso. Agtagay ka kiti. Ay, kastang unay gayam abartak mi idirapi. Iso ajakon na kaamin. Ay, asidag akon iti balay. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasama. Insan, nasayata simbang petkan. Insan Lester. Apay nga do ti tao di tabalay. Anya tinapasama. Di ka kumamakmak lahat, ha? Awanan ni Auntie Marga. Pimusa yan. Anya? Kasano ka napasamak dita? Nalabit nga mataki ti high blood na, insan. Saan ana itaray adagos di ospital. Naladawan idi nakita ti kaarubayo. Nalabit nga yung karigatan na titimbak der. Ngam idi maulaw, natumba.
kat naipakpak ti ulo na. Anya, saan mo bali namatay ni nanang? Ala, Insan, sumrek kan di tabalay mo. At dadita ni nanang ko. Antilin, awanin ni nanang. Nasaya at nasimangkot kayo si Kangawan Serbi ng anak. Aday tati na matmatam. May san analang isabangan. Naragsak ka ka din. Awanin makibiyangkan ka. Iti kayat mo nga aramid. Pagawanin dakan. Diyak ang mo tinararamid ko. Diyak yung pagaro. At ay di gayam may sapas wadanong ti maudi akit daw na ganyan. Ngamjak pa'y naipay. Agbababawi akan ti. Gaputay patpatag ko ni nanang. Ala, mapan kakit din iti ayan dagiti babarkadan. Gaputa isu dalaang tinapatagkan ka. Awan babain mo nga inanak. Pumanaw kan dito'y. Gaputa awan karbangam amang bantay iti kapsa ko. Kagurgura kariya. Saan nga ingkatang ninanang mo iti agas na tinaudi nga inted ko kanukwana? Kaputa inted na pailakan ka. Kasta gayam. Diyak amo akas na anti. Nga mawatan kayo. Nga oray papanawan dahil. Sana ka pumanaw. Kaya't ko abantayan ni nanang iti maudi agundaway. Nanang, pakawanan na ko ba? Ipatpatag ko na, nanang. Nanang, saan kantan amakit na iti kaano man? Pagawanan na ko man. Kaputa puro sakit tinagam timpalakam ko kada kayo. Ngamam mo ti Diyos. Pagpambabawyak dagiti ngay nararamid ko. Ngam husto ti kanayon da ngay bagpagakanyak iti. Analadawan ti amin no makamirisa. Insan, umaikan. Gawit tayo. Duduatan ang nabati dito yung kampusan to. Imunan ang nagawit na nanang. Umaikan, tanapudot ang tidarang tiinit. Umunakalat na ninsan. Ipapas ko payabantayan ti tanam ni nanang. Diyak man lanas asikaso. Sakbay anatay. Mawatak tirik namin, san. Ala, kaduan ka pa ilang araw dito itanam ni nanang mo. Agyaman na, insan. Insan, Rhea. Anya ti planom itatawanin ni nanang mo. Kinapudno na, insan. Diyak pa'y amo. Awan namin ti adal ko. Tagtrabaho ako, ma. San pa naladaw ti amin, insan? No kayat mo, ituloy mo ti agadal. Ninanang kunti makaamo iti aramatan. Agpaiso, insan. Wen, nulakit ta kayat mo ti agadal, si dadaan ni nanang amang tulong kan ka. Agyaman ako na, insan. Ikarit, agsingsingput akon. Igaad ko ti agadal para matlaang kanya. Kan, kiarapa upday di nanang. Ala, maragsakan at nagbalbaliw ka, insan. Kat sigurado,
Maragsakan matiinam itinagkay sa abiyag. Tinungpal ni Antilina ti Karina kanya kat pinagadalnak Mr. Lonely. Ita nakalpasa kon iti adal ko, ket adamat na natalged apanggedak, kastan ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Raya. Raya pagayam ko, nagasat ka. Gapu taadda ikit mo anang tulong latagen ka, itilaksid dagiti madi nga inararamid mo. Ala, itultuloy mo ti agbalbaliw, para matlang itinapintas a masakbayam. Agbalin kumamat nga adal da ito'y kadagiti sukir nga anak. Taditay kuman urayen, amala daw ti amin, sakbay nga agamiris tayo. Bueno papagayam, ingka nangigan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Rhea, itila Trinidad Benguet. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Brian Agustin, kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.